satin sheets to lie on, satin pillows to cry on. Hoi anō rai ngai wi tēnei kamihi atu kia koutou katoa, tēnā koutou, nau mai, piki mai rā. Ki wā tātou nei kaupapa, te rere mataora nei kia koutou, mai tēnei wā tātou nei whare, mo te rangi nei, whare tāpere, whare Kapahaka rai nei, o te rā ko BREWTOWN, tēnei, te mihi atu nei kia koutou, tēnei rā no, tātou ko ATIAWA FM, te mihi atu nei kia koutou katoa no hoki, nō reira tēnā koutou, e hika mā, e kara mā, e whai mā, e mara mā, nei tātou, e mihi mata korokoro o te wā kia koutou katoa, e mā taki mai rā, I o koutou nei kāinga. Coming to you live from BREWTOWN today, whānau, for the secondary schools competition, ko WaiAwa tēnei pūkanakana mai rā, I te ata nei. You have joined us just in time for the third Kapahaka group of the day. Already on stage, we've had te kohanga mā tauranga. And just finished, we had ngā mokopuna o te korowai tīpuna. Auwe, ko te tū māro, ko te tū ihi, te haka o kanihara. Te Kapahaka o kanihara tēnei te tuake nei. E teiwi, nō reira tēnei rā kamihi atu rei kia koutou katoa ngaiwi o te motu. E mā taki mai rā, i a tātou nei tamariki mokopuna, e tautoko mai nei. I wā tātou nei kura tuarua, no roto mai ngā rohe, o Wairarapa, ki te awa kairangi, nau mai, piki mai, kake mai rā e teiwi, ki wā tātou nei. A tāmera o te Kapahaka, o roto mai, o WaiAwa, nei rā ko te rōpū tuatoru o te rangi nei ko te Kapahaka o kanihera e mihi atu nei.